ตุกฉวนวมอุเลมิมกุดทาเซปเทมเบอร์นิสอมปริยัตสังนิสมนิปังานิงานียนีอาโซรัมนิวสิลาวคลีร์ฮวังอูAll Mizoram CSS Employees Coordination Committee AMCECC chuan nizan khan shia tir na ti chuakin sarkar laka anlung oilo na anlan tir me ka sarkar nen indor na mumal takan la nei lo ti an soya member te tanrwal na le in pek na awangin lom thuan soimol mol ti tar langin member te chunga engpo thleng se theito pin AMCECC chuan ma ala zel don na ni ti in September ni som pariat sang ni som ni panga ni nga ni hian Chief Minister Hovin official lamin meeting an nei don ni in report kan donga kan du ange ya thuan rel thei na turin member zong te tong trai na ashe turin kan in nge na sarkar thu chuak ngai chang turin AMCC member zong te Aizawl City area a om te chu ni som pariat thlakwa sang ni som ni panga ni nga ni chomadar som pakhata Youth Recreation Center YRC Folklena kalkhom turin kanin sha tirani an ti a sub headquarters lampo Rahman na siama punkhom lo hwai hot vek turin anin sha tirani Samagra Siksha Mizoram State Project Director chuan circular ti chuakin thole ni September ni som paruk sang ni som ni panga a All Mizoram CSS Employees Coordination Committee AMCECC hwai hot sit-in demonstration a Samagra Siksha Mizoram hnuaia employee telve te chu show cause notice pek vek turan ni thu tarlan ani All Mizoram CSS Employees Coordination Committee chu thole ni zana thuan chuangin nimina tangkhan sarkar an thil phut nornan tiamchin om lovin an nuara Mizoram hun sang an member te chu an na tho na hmuna tu ma kal lo turin anin ria tirani lung oilo na an lan tir chungchanga hian AMCECC hrai tu te chuan sarkar chu chawrual ni lo ma se tuna noran hwai hot chu ti mai an tum lova atop thlenga kalan tum ti an soya heti rual hian sarkarin an thil phut chungchanga in betura asomani chuan anin hong reng ti an soi Nimina thuthar lakhom tu then khatinan kom na a DPNAR Secretary Pukelal Thomoya chuan CSS hnuaia thok te chu an nge theinan sarkarin ma ala mek zela sarkara an thuthlen te zir chian mek ani ti asoi DPNAR Secretary chuan All Mizoram CSS Employees Coordination Committee hwai hota CSS hnuaia na thok ten an thil phut norna na lung oilo na an lan tir meka sarkar nen indor na ala om chia lawa AMCC inan dule phut sarkara an thlen chu tuna hian zirchian meka ni a zirchian na hi zo felani phot lo chuan indor thei po ni lo ti asoya CSS na thok te thil phut chu ti thei om le om lawa langsa deu ruaka heti rual hian anin ron khom phot lo chuan thu top siam thei ani lova an nge thei na turin sarkar chuan ma ala reng ti asoya tunaya Prime Minister in Mizoram alo tlo awangin sarkar ho tu te an buaya AMCECC thuthlen chu ngai twa thei ani lok lova an man vele an ngai twa ngal ti soin The Government of Mizoram Regularization of Centrally Sponsored Scheme CSS Employee Scheme 2024 mangin CSS na thok da nge thei te chu da nge an om to a Irrigation and Water Resource a mi pakhat da nge ni in Health Department a Health Worker somthum pakhat da nge to an ni a he scheme ina soidan te zom kim tan chuan nge thei na ko nga in hong reng ti a soibok Mizoram Teachers Federation General Headquarters Aizawl chuan thu chua siamin CSS na thok te in rem na siam puivat turin sarkar an ngen
CSS na thok ten lung oilo na anlan tira wangin Mizoram a zirna in tam taka zirna abalha pha mek ti an soya hetianga zirna abalha hi thilpoi takani awangin zirna in ranga dan pa ngaya zirna akal zel theinan an zirtir tupui CSS nuaya thok mek te din mun en tha a lungoi takle thamwang takanau pangan zirtir theinan Mizoram sarkar chuan inrem na siampui theise an du thuan soi Mizoram State Project Monitoring Committee Pre-Construction Thutkhom masaber neyani Thole ni chonu khan Planning and Program Implementation Department Conference Hall a Mizoram State Project Monitoring Committee Thutkhom masaber neyani a he hun hi MSPMC Secretary Engineer Lal Thanzwalaral te in kai shwain MSPMC 6th General Body Meeting August ni som pakhat sang ni som ni panga anei ta ka thurel tuna tanga Mizoram State Project tho to reng te chu Nodal Department te Executing Department te Contractor le Project Affected Areas chunga Prominent Citizen rem chang te nen Pre-construction meeting nei thin ni to se tia lo rel to bo zuina ani thu tarlan ani a Project Pathum Construction of Working Women Hostel ZMC Falcon te Construction of Working Women Hostel Tenzo le Construction of Central Warehouse Mwalung thu na tho kalmek en ho ni in na chunzom na tora poimo rang ti an soi hawani Nimin Khan Mizoram Legislative Assembly Annex Conference Hall Larsab General VK Singan Swash Nari Sashan Parivar Abhiyan le 8 Rashtriya Poshan Ma Campaign Hong Larsab General VK Singh Chuan kumsang ni som pariat tu som pakwa tanga Mizoram a Wishman Bharat Kalpuyani nuwa Risel na lama mason na tamtak mu ani thule in enkol na thale tlom nai vai boxi mga bultan ani thua soya Swash Nari Sashak Parivar Campaign Rwala Hontak Nule nau pangte risel na konga malak na le chotha ei poimo zia in zirtir na 8 Rashtriya Poshan Ma Campaign kalpui tur chuan ra tha chwa nge ya be sei thua soya India Rama Infant Mortality Rate niam berzinga Mizoram atil chulom omati thule heian nau pangle nau piang hlimte en kol konga Mizoram mason zia atarlan thote kumtin Dr. Zadon le nurse engi mozatin Mizoram Healthcare System an zombel thote riserna konga Mizoram tha ti chaktu poimo takan ni ti alan thote asoi Hunman pui tu Health and Family Welfare Minister Pilarin pui chuan ramchung hundang ruala meichia te risel na tur campaign poimo tak Swasnari Sasak Parivar le Poshan Ma Mizoram akal pui tura hona ni chu lom amati thua soibok Nimina Hunmana hian Health and Family Welfare Department Commissioner and Secretary po HLL eng moyan kalkhom telom na thua soya India Rampuma Swasnari Sashak Parivar Abhiyan le 8 Rashtriya Poshan Ma Campaign kalpuitur Prime Minister Narendra Modi an Dhar Madhya Pradesh atanga ahon na hun chu biak mu thei na kaltlangin an chimbo kani GST rate tharman turbo zuin taxation department in market survey yan nei mek Commissioner of State Tax Mizoram chuan bungrotam taka central lama tangin goods and services tax GST ti niamani thule heiwang hian GST ti niam na bungrwa te chu azor chwa naman India rampuma atla niam don ti thu chwa an lo siam to a GST 2.0 noya GST rate tharman turbo zuin taxation department hian market survey yan nei me kani September ni somni pani sang ni somni panga atanga GST rate thar manani do na wangin taxation officer te chuan sungdong ti ne na tangin GST rate ti niamma bungrwa anzor na price wholesale le retail an collect meka Mizoram chunga dor sang tlo kwalin GST 2.0 noya GST rate thar man turbo zuin market survey hi an nei meka ni Mizoram apo GST niam na bungrwa te chu man niam zuar turin an sia tira atlang puin chia niam na bungrwa te hi 7% to 10% te anitlang puya langthamin bungroman niam don ti na ani
Taxation Commissioner chuan GST ti hniam na bungrua aman to vashal lui te chu dan anga hrim theian ni thu chwa asiama atar langa hetiang ti ching sum dong te chu report turin mipui lama cha bokani Nimin Khan Mizoram Computer Dealers Association an thukhoma Mizoram Sarkar hnuaia department ranga naruak supply oma ram leilung fa te ti ve thei ani reng laia namdang supplier te du sakzo kan ni thin chu hria thiam haran ti thu chwa an siama hian an tar lang Mizoram Computer Dealers Association chuan limited restricted tender mga namdang du sakbik na tam talutuk chu poyan ti thu soin kan sarkar ministry po hian Mizo sumdong ti tanarem chang tamjok min siam sak tur le min du sak turin kan ngem tak mewani an ti ICDS na thial project chuan Nimin Khan an pisa a Rashtriya Poshan Ma 2025 hon na hun Child Development Program Officer CDPOPF lal nun tluangi hovinan mang he huna hian ICDS thok tu te one stop center thok tu te na thial kho pui chunga aganwadi workers le helpers te an tela PF lal nun tluangi hian Poshan Ma chungchang soifia in circle officer puvan ro moyan National Nutrition Month nei chunga hun man dan tur tlang pui atar langa zona le chan na hun man ni in Prime Minister Narendra Modi an a hon na program an clear hawa chonulama UDNPA nen tang kopin khochung mun lun la yan tifai bokani Ministry of Tribal Affairs malak na Adi Karma Yogi Abhiyan hnuaia blockmaster trainer te ta na buat sai district process lab chu Lunglei Circuit House Conference Hall a Nimin Khan chanani District Process Lab hon na hun hi additional DC Mizoram dinin khwalian ni ina man puya Lunglei District chunga block pali Lunglei bung ngun lungsen let labunga tangin department sang ai o antela zirtop ni thlengin he hun hi man tur ni in block master trainer te hian block level a training an peve chhong don ani Adi Karma Yogi Abhiyan hian Ministry of Tribal Affairs in Khonufwala Thlante Kongsang Sangama an son ve theina na roi tu cher chwa chu atum berani a hengan cher chwa te hian Village Action Plan 2030 an siam don ani hei hi Viksit Bharat 2047 malak na peng khat ni in Lunglei district a hian khosomli pariatan thlang chwa kani Nimin Khan Chief Minister pisa a Chief Minister Pulal Duoma kai shwain Aizawl Western Side bypass road lai me ka contractor te na tho chin le machhop te soi ho ani Chief Minister pisa a thut kho ma hian advisor to CM puti BC lal ven chunga Commissioner and Secretary to CM puwan lal dina fan ai Planning Secretary Pulal Malsoma Pachuaw PWDE INC Engineer H Zoram Liana Baka contractor le official poimo te antela sarkar thu chwa ina tarlan danin Aizawl Western Side bypass road hi PM Divine Sum chengwai bel chesanga senga tho turni in a thok tur hian RG Buildwell Engineer Limited thanani a kong hi kilometer somli panga a thui ni in tundin hmuna physical progress hi za asom pathum point pasari bialan nei to ani he kong hi kumsang ni somni pariat kumtir lama zo man tura be se yani a contractor hian an tho zo atanga chiara kumnga chung an enkol zuyanga leivung pai na mun hi awain mun somni pathum vel ne ya trula arwala azawaya tana dumping site proposal siama har satawangin nan tho na masa atana an dumping site tur mun sari pomsak to anni Chief Minister Pulal Duoma chuan Nimin Khan CMO Conference Hall a Administrative Training Institute ATI Combined Foundation Course nei mek MCS MPS le MIS Officer 30 akom
he huna hian chief minister chuan officer te chu pathianin an hna chu an rong bol na tura a pek ani thu hrilin sarkar hna thok chuan mipuiten ram ro rel na an pek ministry a piang hi thatak le rin om takin thlo pila mason na hna tho a chakin a kal tluang thin tute ne mo ruling mi le sa an ni na chang choya thil dik lo ti tir che u an tu mani chuan lo hlau su u kan hu mang che u ati a Mizorama service rivalry ana sat thu le ti bawan du thu soin nangni chuan ron chom lut ve su u ati officer ten an hnuaya thok tu niam zok te ham that na ngai sakse adu thu le staff niam lama indai lo na na salutuk ti zia oma trol thu a soibok Nimin Khan UDNPA Minister Puke Sap Dangan Miniko Secretariat Conference Hall Paina Bay Puithak na September ni som patni atanga October ni thlenga nei tur Swatch Ata High Seva Campaign 2025 ahong he faina be puithak na hi athupuya blending community action and spiritual action ti manani a UDNPA minister chuan faina konga tanlak chu phur ritala lo tur le thilhlim om le hun nuam tak anga mangzok turin kalkhom te chu asoma chu kumin swatch ata hai seva thupui po in atumani ti asoi Mahatma Gandhi po in faina chu zalen na ai po apoi mo zo kani ati thu soin mizo te po in faina chu anuna kan nun puya hun to thoa soibok nimina hun man hi UDNPA secretary Pulalmal Soma Patswa wina kai shwaya director pu Jacob Lal Ompuyan swatch ata hai seva chungchang soifia bokani he campaign hi Nimin Khan Mizoram chung district hrang-hranga honani boka munthen khata chuan faina be puithak ngal ni in kholai te antify ngalani Nimin Khan Health Minister Pilarin Puyin Salvation Army Conference Hall Zema Boka Ripans Boat Sai Free Medical and Health Camp ahong he health camp hi sarkar lai pui malak na Shwashnari Sasak Parivar Abhiyan ti hlotlin na peng pakhatani a thusoin health minister chuan tunlaya non communicable disease thisen sang zunthum le hypertension nei lote in endik ulukangai le ti asoya hetiang hian nun na tam takalak to awangin eile infim khorangai thua soibok Ripans Director Dr. Sanjay D. Chuan in lom na thusoin Dr. Laura VL Biak thangin campaign chungchang tlang puya soifia a Zemabok Local Council President Puzo Sang Lianan thua soibokani PWD Minister Puvan Lalhlanan bitumen hot mix plant ti chiatani nuwa mundanga bunzo ani to thusoin ruatuyatlak lo hun thalani vele aizol kong siamani ang ati Zuang tuya bitumen hot mix plant sanda mipuinan ti chiat tak chu mundanga bunzo ani to thu PWD Minister hian soin Tuirial airfield muna kan bun to a apart te cha in a khol te po siam thatani to ati a man le theyani to thu soin khol da na khotlang hruai tu te ne na tangin soisel na om deu thua soya khotlang hruai tu te hi ka hne na pon local to a thilom dan kanin hril fia min hria thiam thei ngei kan be seya min hre thiam tur po in kan nge na ni ati Aizol kapui kong siam na tur suma om thu soin PWD Minister chuan tundin muna chuan kong siam nga maniri lo rua tu yalat la renga rua tu yatlak chuan kong siam at lo thei lo ati a rua tu itla are a thala ni huna kong siam tana ni tur thua soyani Sports and Youth Services Minister Pulal Nging Lavamar chuan Northeast CSR Connect 2025 a thu soin kalkhom te chu CSR mangamason nangel nget thlen turin Mizoram le mar chaklam hoi turin asom Confederation of Indian Industries CII Buatsai Northeast CSR Connect 2025 New Delhi Lalit Hotel nei Kwaliania Ahman Puina a Tourism Minister Pulal Nging Lavamar chuan Mizoram chu state lian lo le mishing claim na CSR po dong tam lo tak state ani ti asoya chuti lain Mizoram hi CSR fund man na tur tak state ani a mipuyan claim awangin investment po langsa
tar ma a omzia nei bik thin ti a soya Mizoram in CSR sel fel fai taka nei thu le Chief Minister Office atanga vilani thu soin Mizoram CSR invest du ten olsam langtlang le omze nei zo ka ankal pui thei nan Mizoram CSR connect chu man thei tora pe fel tre pani to ti atar lang bok CSR Connect a hian Mizoram atangin MYC Chairman Pumal Som Zwalaral te Lesde Director Pujon Tan Puyale CSR Cell Mizoram Baka MYC atangin Official Antela Mizoram NGO Chen Khat Mission Foundation Movement Goodwill Foundation le Zo Inspiration IO te antel bokani Marchak State Rang IO 10 an State Trewa CSR Invest na tur Priority Area an nei te Presentation mangatar langin Mizoram IO in Mizoram State Sports Council Secretary Pu Henry Silal Ron Kiman a present bokani Maharashtra Labour Minister Pu Akash Fankar nen Tholenia Mumbai Maharashtra Labour Minister Pisa a anin kom na a pulal nging lova mar chuan Maharashtra chu state lian le hausa Labour chungchanga pokal phungel nget le fel fai nei ani a Mizoram tan zirtur engi moza ta om ti asoya state pani in Labour an kalpuina an ti dan thalai ve te in zirto na du thua soibok Pu Akash Fankar chuan an State Labour chungchang thataka an kalpui dan te zir chiang turin Mizoram Sarkar official te asoma theitop chwa puya tum thu soin Labour kai noi ba ka CSR fan lam malak dan te po pulal nging lova mar nen hian an soiduna Maharashtra Minister chuan Mumbai sumdon na khovela Mizoram ta na tangkai turte in hmel sha tir le ko mu ko nga tanalak tur thu Lesde Minister hi ashil bokani. Lesde Minister pulal nging lava mar hian Tata Trust CEO Pu Siddharth Sharma chu Mumbai Tata Trust pisa a kom bokin Aizola Badminton High Performance Center sak chungchanga tho ho dan turan soidu nani. PNE Minister in kang huntlang dungatlo Nimin Khan PNE Minister Pu F Roding Liana chuan kang mun bol te darlung South Sabuan le bong tha atlo a Damba constituency by election nei tura ZPM official candidate Puvanlal Sailovana Troy ombok hengan khotlo a hian khotlang hrai tu te le ZPM party mi te nen inkom ho na hun thatak nei ani a Pu F Roding liana chuan thu soin ZPM party chuan kan budget mil tok turin policy kan duanga a hlotlin na kan mu chho zela tun ai hlotlin na sang zo kan mu theina turin ke kan pen zel don ani ati a ramtana kan rong bol pui pularin tuangan hun lau takin mual min liam sana apoi tak zetani dampamial mi puiten bial tu tur thar kan thlanangai don si a sarkar malak mek na le malak tum dan te he bial po ina chorve thei tur tam taka omani power and electricity bi ka kumsang ni somni pali khan electric transformer thar somnga pakwa le yani a kumina za chuang kan leile to ani rin ain transformer thak nga yalo tama finance department a athar tamjok le kan deal me kani du angin thilakal thei diak lova ma ero kan son to hle central in transformer lui thak na tur cheng vai bel che somli chuang Mizoram sarkar pek min tum mek boka khosang sang mamo zwal pui hi chu a phusuk ka be se yani tin power le na hi ahun taka kan pe ka wangin rebate po kan dong thale a rebate le trading atangin kumni chungin vaibel che somruk pakhat chuang kan mule to bokani kumsang ni somni panga a hian tuirini haidel project thar siam na tur alung phum man kan tuma tuiwai haidel project tur po DPR kan pe fel to bok megawatt za pani pe chuak thei turin tlonglui po DPR siam me kani ati ZPM chuan kan state budget mil tok turin policy an duanga an policy hlotlin na mel po mu chho zel ani ti soin puma rawa chuan
party dang policy kha chu mipui ten kan chhor ve don chuan unit enrollment fee te nen thlenga ngai thina ZPM sarkara chuan a thok rim ten an chhor mek ani Mizoram ro lo rel to party mahni ten kumsom thum chuang an ti thei lo kha ZPM sarkar kumni khatleka minti zo tir ve kan tuma hunin min la dai bik lawani sarkar masa ten na sataka an lo be to Assam Rifles te lamwala tangin son chwa an ni a kan chief minister malak na awangin National Highway 4 lane na lai tur po dual funding compensate kan dong thei bokani so thing man pek chwa me kani boka kothen khata phei chuan kum khata an sum lak lu tamber trum an thleng me kani ati Damba constituency by-election ZPM candidate Puvanlal Sailova po in thu soin ZPM hian officialin candidate kan puang masabera avoi ni na atan min ruat lea kan ho tu ten ZPM MLA nei lo na a te bial vilri lo ni se an ti a chuti chung chuan bial chung mi pui ten min mamo na a chuan sarkara thei top kan chwa zui ve zelani mi pui te khongai na le du sak na donga mal som jok kan lo ni ani chuan thei top tak meu chwa in purin tluang a sul nu te ama chhop te ti hlotling turin sarkar development le MLA fund te ne na tang kopin dampa bial tan na kan thok don ani ati Dr. Thangtian dampa bial a fan chun zom Dampabial by-election nei tura MNF official candidate Dr. Arlal Thangliana MNF senior vice president chuan Nimin Khan West Lungdar le khori ni ma huna manga India Rama district nu fual bik aspirational district khai chwa ngai bik za chuang zet zinga mamit district hi kan tel ve hlawa hei hi thil za thlak lam ni lovin thei to patan kan lak na tur le malak na tura tam na la ya kok zo kani kan nu fual na lai tak hi kan chhor tang kaya kan man thia ma trul zo ka thunei na pe kan ni chuan ti tora tam hle don ani ati Pularin tuang asai lawin abial mangai dan le bial mason na tora athorim na te aphak ang to ka bial mi puitan aril ro tha le zung le ngai twa na asian dan zong te asiat pui thu soin purin tuang anen unaw ang chia anin en thu le chungkwa ang maya an khosak thin thu te asoya purin tuang mabak te chun zoma ti tur tam takla om te ti chun zom zel chu akova in ngat ti soin chumi ti thei tur chuan dampa bial mi pui zong ti khongai vota dilani Health Minister Hlui Dr. Thangte hian nimin tu khan a hun laia sakzo le manzui ngal reek PHC building atlo bok Mizoram BJP in Prime Minister Pian Champawlin thisenan pe Nimin ka Prime Minister Narendra Modi a pian chamani a Mizoram BJP chuan Prime Minister pian champawla midang ta na luan chwa na program seva pakhwada mantan na atan civil hospital Aizawl blood bank tan thisenan pe a Aizawl civil hospital thok tu ten BJP office mi puiru na kalchilin Mizoram BJP hian thisen hi unit somthum panga an pe ani Ruihlaw le dan phallo thil da pa ma an lak na a tunkar thotan ni khan Assam Rifles chuan zo khothara heroine number 4 kezi ni le gram zali somruk pahni aritan mana an thil man hlut zong hi chengwai bel che somni point pakhat bial ni a chutani Thuan don bo zuin Assam Rifles hian ruihlo man tumin thingluang kai melbuk rota beipuyan thak lai hian an mirin hlel pakhat chuan tiaw luya lo kan meka pakhatina kama alo nga ka heti lai tak hian che tan la nga la an mirin hlel te hi Myanmar lama an thil ken hnut chhia an let nga la wangin an man talawa Assam Rifles lam hian rang taka che tan lak zara heroine number 4 tam tham tak hi an mana hian ruihlo man le hemi kai hnoya man lir thei chu zo khothar police puta an hlan ani Nimin tlai khan champhai police in Mexicap service passenger pakhat puta tangin heroine an man
champhai police atanga thu don danin police te hian Chalboya Junction Khankon police check gate a Mexicap MZ047229 an endika an mi phur pakhat chu an ring hlela thore tu tur kovin an mi rin hlel hian dap ngai lovin ama du thuin heroin hi ake kora tangin a ron la chhuaka police te hian manin thu buaian siam sak ngalani heroin hi gram somni pali cheng sing sari le sang ni man huwa chuta ni a an mi man hilal ma chwana kum somni pasari not van lai phai luang mual aizola cheng mek ni a in soyani khati zong khatukina zoram news kan ti chwa theyani a ngai thlatu chunga lom thu kan soye